Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nasiku kita makan, sambal kita kunyah, kita ucapkan terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada Bang Eko Cahyadi, Direktur Utama Danai TV, telah mensupport acaraku Primitive Chef Tradisional Choking. Beliaulah magi support dalam bantu itulah kan samba bare segala macam. Mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan kita doakan Bang Eko Cahyadi sukses, bahagia lahir batin, rukun berumah tangguh. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Eko. Wah.